Akenshi iyo dukoze amakosa turi kumwe n'abandi bantu bahita batubwira ko hari icyo tudakoze neza. Ababosi bacu mu kazi baradukosora ndetse n'abandi benshi tugenda duhura nabo. Gusa nubwo umuntu akorwa n'ikimwari yabwiwe ko hari icyo atakoze neza, bituma ubutaha yikosora agakora neza. Akenshi iyo turi mu rugo twenyine dukora amakosa menshi, arimo udukosa duto duto kugeza ku makosa akomeye ashobora no kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwacu. Muri iyi video rero turabagezaho amakosa amwe n'amwe dukora mu buzima bwa buri munsi ndetse tukayakora tutabizi. Gusa mbere yuko dutangira turabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe. Ikosa rya mbere dukora ni ugukaraba mu ntoki igihe kiri munsi y'amasegonda 20. Ushobora kuba ukaraba intoki zawe inshuro nyinshi ku munsi, ndetse nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika bwabitangaje, 50% by'abantu bakuru bakaraba mu ntoki inshuro zirenga 10 buri munsi. Gusa 73% by'abo bose bakaraba intoki igihe kiri munsi y'amasegonda 20 ku nshuro imwe. Ubundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu 5% ari bo bonyine bakaraba mu ntoki mu buryo bwiza kandi bukwiye. Rero nawe niba ushaka gukaraba mu ntoki neza ukamaraho umwanda wose ndetse na za mikorobe, ugomba kubanza ugatosa intoki zawe n'amazi meza, warangiza ukazisiga isabuni, hanyuma ukamara segonda atari munsi ya 20 uzoza neza kandi impande zose. Nyuma yaho wongera kwinyuguza n'amazi meza, ugafunga rubine ukoresheje inkokora kugira ngo ukomeze kwirinda kuba wakongera gufata kuri za mikorobe nyuma yo gukaraba. Ikosa rya kabiri dukora tutabizi ni ukoza amenyo cyangwa kwiborosa tukimara gufata amafunguro. Abantu benshi boza amenyo yabo inshuro 2 ku munsi. Babikora mu gitondo bakibyuka, bakongera nimugoroba bagiye kuryama. Gusa niba nawe uri muri aba bantu boza amenyo bakimara kurya, nawe uri umwe mu baba bangiza ubuzima bwabo bwo mu kanwa. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2004 n'ikigo gikora ubushakashatsi ku burwayi bw'amenyo bwagaragaje ko koza mu kanwa ukimara kurya byangiza igice cy'amenyo cyitwa dentine. Abahanga rero bakaba bagira abantu inama yo gutegereza nibura iminota 30 nyuma yo kurya bakabona koza amenyo. Irindi kosa dukora tutabizi ni ugukoresha bya buri kanya imiti isukura mu kanwa izwi nka mouthwash mu ndimi z'amahanga. Nubwo gukoresha iyi miti isukura mu kanwa bya buri kanya bigira ingaruka nziza ku buzima bw'amenyo ndetse bikaba binakura mu kanwa amabakiteri aba arimo, ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko gukoresha iyi miti isukura mu kanwa bya buri kanya bishobora kongerera umuntu ibyago byo kurwara indwara ya diyabete. Umuntu akaba asabwa gukoresha iyi miti nk'uko aba yabitegetswe na muganga. Ushobora kubyumva ugatangara, gusa rimwe mu makosa ahuriweho n'abantu benshi ni ugukaraba umubiri wose inshuro nyinshi zirenze izikenewe. Ushobora kuba ujya wumva umerewe neza nyuma yo gukaraba, gusa gukaraba kenshi karenze agakenewe bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Gukaraba bya buri kanya bikura ku ruhu rwawe amabakiteri afitiye uruhu akamaro, ndetse nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, gukaraba bya buri kanya bishobora kugutera uduheri ku ruhu dushobora gutuma uhora wishimagura. Abahanga bavuga ko umuntu agomba gukaraba umubiri wose rimwe buri minsi 2 cyangwa akabikora inshuro 3 mu cyumweru. Ikindi kintu dukora nabi akenshi tutabizi ni ukwambara ekuteri mu buryo bubi. Ushobora kuba ujya wambara ekuteri zikivana mu matwi bitewe n'uburyo zikozemo. Ibi bishobora kuba biterwa n'uko uzambara mu buryo budakwiye, kandi uburyo bukwiye ari ukuzinyuza hejuru y'ugutwi zikazenguruka, bigatuma zifataho neza ku buryo buhamye. Mwakoze kudukurikira, tukaba tubasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byacu.